Mauri ora, nau mai hoki mai ki Rotorua Primary, the coolest kura in Aotearoa. Right here on Pukerea Hu, overlooking Lake Rotorua Nui a Kahumata Momoi. Since 1886, our kura has been the heart of Ngāti Whakau whenua, full of history, pride and whānau vibes. You've seen the 20-cent coin, right? Did anyone lost it under the couch? Found a sock, but not a coin? Ko wai mātou? King! A true Ngāti Whakau Rakatira! This is an apple distinguished kura. Wait, no, not that apple. This apple. Learning here is next level. Is this the room? Aye. Gaming subject? Wow. Aye. Next time you get told, come to ngā kemura. E te kura ke mātou e a koana. O te mura o te ahi, kapahaka as a happy. He konui he korabo matakata wahia. We bring the mana, the wehi, the ihi. Pukana! He kura mo te araha, he kura mo te tangata. We're only human after all. Ngā mea ki te whānau waiora, the real MVPs! We care for everyone's health and well-being. Kia mata tēnei, a wicked bike truck for a pula, to ride like pros, e hara i te wiwi, e hara i te wawa. Kei te haumari wā. Kia ora, my name's Tamati Coffee. I used to be a WhatNow presenter, but I'm here today to say that Rotorua Primary is the best school ever. Everybody come on!